Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sininna ata matepukna pungan Allah Ta'ala ke hadir. Iro pungan Allah Ta'ala pancaji wilinoewe untuk yonruiwi malabokong nangka ibawan rewa di kamputta. Ejetu linoewe de tomarak dok kolinoe lepammi malabokong ton rewa matuk ko kamputta. Konro kamputta ko suruga. Neneta Adam ipancaji ko suruga. Ya demperem yok kolinoe mak bija jaji ni. Yasan ya le taulino. Romot ni yang lupai mate. Padahal si ratu tahu mengoloi. Di mana nih gagok ko. Anak temani mundri, apo temani mundri. Apa 100 tahun yang lalu, dek topi gagah. Jadi lino onroang lepal-lepang malabokong. Yang kana makada pungan Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pada mak buaki bokong. Bokok kami nama kesing adalah takwa. Agaya setakwa ipagau agana surop pungan Allah Ta'ala ini niri agana tiang. Iro setakwa, iro bokong. Ipakin rewa di kamputta. Iro tike tama suruga. Maka di pungan Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ipak berisi matu tau mi tau eri pungan Allah Ta'ala tama suruga denai paressa. Jadi kada pungan Allah Ta'ala bokok kami nama kesing ipake tama suruga adalah takwa. Apa kongkero takwai ibolai ami tau rengiri pungan Allah Ta'ala mak berisi ki marongbonga ki matu tama suruga dini paressa. Ero tikir. Iya kui paressa mo pita itu tama suruga mitamu pa. Apa nasa guruta si sebu pamatu tau iparessa si di bawah lolos tama suruga. Ya ko talu sebu penduduk ku pangkajenne iparessa pinapat tama suruga talum itu. Nah, tapi ko talu sebu penduduk depan kajenne terus 2 sebu bertakwa. Ipatama manang imatu suruga marombongan iro 2 sebu iro napai paressa si sebu si di maniala tama suruga. Ero jadi pada maki buaki bokong ipakin rewa kamputta suruga. Bokok kami nama kesinge adalah takwa. Ya takwa tike tama suruga tanpa hisab. Marombongan topa tahu.
Tapi ia panawat dimi tahu ripuang Allah Ta'ala ko makasing itapak na. Ia ko madodong itapak din limita ko puang Allah Ta'ala. Mo ang kapak bitaw ki. Ayan na tumpay, kata-kata takwa itu ipamulai si bawah panggilan terhadap orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Tau matapa itauki. Tau matapa itauki. Ya ko nana. Na asam pajak ko. Kode mo sempajang na calla ko matupung Allah Ta'ala. Di pagaga dasar iman maka dia nakta napak bitau siki ambo. Napak bitau siki ambo. Maga sebab maga di pagaga dasar keimanan. Di paniseng ni kapung Allah Ta'ala. Konana. Napak bitau siki. Kode mo sempajang calla ko pung Allah Ta'ala. Ay, pak bitau siki. Tapi na asam pajak ko demo sempajang iya barasa ko. Oh maka dia nana ay na barasa to ki ambo ko dito mas sempajang. Iria sa takwa. Iria sa mitau. Iria sa mitau. Makanya tau matapa isuro mitau. Ia ko makasing tapa na tau isuro mitau. Ittaqullaha haqqa tuqati. Mitau kiri pungan Allah Ta'ala si botong tungang ni mitau. Aja ta mitau coki mi. Mitau kong kamitai. Ya ko digaga mitai. Napagau si. Muna tiap pungan Allah Ta'ala yang pati digaga tau mitai. Air ya sang mitau coki. Takwa yang dikenakan haqqa tuqati. Si tungat-tungan nge mitau. Dasarna tau matapa. Makanya Nabi ta batena murusu umatna aga minurusukan ni tapa iman. Balala Nabi ta nasurong ni sampajang ni de. Pungala ta'ala itu suruh ki masampajang. Pungala ta'ala suruh ki mapuasa. Ia Nabi ta na contoh kami. Na ringi contoh maka da makwe bati masampajang. Jadi Nabi ta tu dena suruh ki masampajang. Na ringi contoh. Pungala ta'ala suruh ki masampajang. Tapi kau makasing tapak na tawe amo dena suruh masampajang to. Ayat tu sampai Nabi ta ya ko siruntu sahabatna nalapak bunga bicarai iman jaddidu imanakum pada pakabarui tepekmu pakabarui tepek ke sahabat makutana makada wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah peko ni batewe pakabarui tepek Rasulullah Ta'ala maka dia Nabi ta aktiru min qauli la ilaha illallah. Pamega-megaiwi bicarai la ilaha illallah. Ibicarai. Ia ko ya sikiri kami matanam niati. Tapi dia na tatamba tepa Tapi ko bicarai la ilaha illallah tatamba tepa Ya ko ya sikiri kami matanam niati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Okoy aringerange ripung Allah Ta'ala. Okoy sikiri maringerange ripung Allah Ta'ala. Nama tenang ati. Nama tenang ati. Tapi komelo ki pakabaru tapak tani ki penre tapak ta. Pamega-mega bicarai. Ibicarai rola min qauli la ilaha illallah. Ibicarai.
Kegia sang bicara tepe yan naro la ilaha illallah degaga as-sumpang sangadinna kung Allah Ta'ala. Iro pangkau katonga pa iro. Iya ko bicara bawa mila ilaha illa pa itu la ilaha bicara nami tepe bicara nami. Amo Cina penra biasa to la ilaha illallah. Angka manu-manu ilati mo manu-manu maca to la ilaha illallah. Apa bicara nami tepe iro? Kega pala hakikina tepe ko irulle ni pasui keyakinan kepada makhluk. Napi pertama keyakinan kepada Allah. Denulle tama tepe keyakinannya loko pungala ta'ala nareko angkamupi keyakinan makhluk ilalang atita. Dena melo siurungan ngihe. Itu di masa Nabi Abu Jahil itu Abu Lahab, Abu Sufyan dilad na tarimai pungala ta'ala sebagai puang apa magai mega makhluk apuangan as-sumpang ilalang atina. Ang kiasang Lata, Uzza, Manaf, mega 360 na puang. Tak gatungo ko kabay na sumpah. Arak jahiliyah, arak Quraisy. Napa boleh Nabi tadakwai? Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Rupa tahu bicarai la ilaha illallah mau pak kokoi la ilaha mutul mu bicara digaga as-sumpah sangadina pungala ta'ala digaga as-sumpah pungala ier mu baca roh ier mu bicara roh de nulle bicara apa magai angka as-sumpang ilalang atina 360 as-sumpang napa bakara la ilaha digaga as-sumpah sangadina pungala ta'ala malah dak bertentangan. Makotoni mo pidi makokohe ia ko mega mo pa keyakinan selain Allah di dalam hati dinulit tama tauhid dinulit tama keyakinan kepada Allah. Engka manu melo patama rabang manu mi patama rabang dena melo tama manu magai la angka tingkalung ilalang angka puarang angka ulalopo sinangit ya tama manu angkay balin na ilalang. Maka peko usahata, peko cara na tama yung manu pasu iyolo tingkalung pasu ipuara lopoy, pasu ulae, mapaci pilala rabange, tarimpay manu tama, manyawa na tama, apa di nagagasi salada ilalang. Begitulah keyakinan kepada Allah. Laggayolo iya keyakinan kepada makhluk. Napai pertama keyakinan kepada Allah. Ia riasa tauhid. Ia kode ini pasu keyakinan kepada makhluk. Dia namanya tamai. Tanya tauhid asana. Si garu-garu. Nah, jadi mapacipi ilalang atih. Napa wat ditama keyakinan kepada Allah. Nah. Sini no masalah malabih engkau dere. Kaya sa keyakinan kepada makhluk. Contoh ya kiki makada pungalla ta'ala maliki dalle pungalla ta'ala maliki dalle irisan niro irisan tapi terkadang makada pungalla ta'ala malinga dalle tapi kode wakareso agawanre makade gurutta de panasi di tapo kumakwiro. Melo igiling iro gaga idi itapikan. Pura na makareso. Tapi kodena puelo ipungan Allah Ta'ala de gaga jaji. Jadi idi itapikan aja pungan Allah Ta'ala ragukan. Pura na makareso, matunga-tunga nga makareso, tapi kotanya pungan Allah Ta'ala pun na elo. Buat dijaji udah pegalungnya. Waling Indo anak lah Indo anak pacecai resi.
Hidup pa asewe. Ibalu ia pas sikolang anak-anak. Weh, anak idi minas sikola Magi ko tanya elo na pungal ta'ala. Jadi yaki makada pungal ta'ala pun na elo. Pura na makareso tapi kodena puelo pungal ta'ala. Apa boleh buat? Pungal ta'ala kuasa. Pungal ta'ala mereki dalle, pungal ta'ala piara ki, pungal ta'ala padisinga ki. Itu iman yang sempurna. Wattuna isalaiwi Siti Hajar okko tanah Mekkah. Isaleko Nabi Ibrahim. Silalona mimana Siti Hajar na isaleko Nabi Ibrahim. Saleko Nabi Ibrahim. Maka di Siti Hajar Ibrahim. Sama naji wita meloko salaika. De nagiling, de namatte. Jok kamui. Ibrahim. Mana kaji malah perumu salaika. De gandri mutoronga. De nagiling, de namatte. Mabila-bila mani napa Ibrahim Allahu amaraka bihadza pungala ta'ala ga suruh pakua ka napa mati nabi iya pungala ta'ala tapi dia nagiling labak mui magi da digiling apa makadai tanna Ibrahim ia ko giling mesti nyawaku mitai kasih baineku pak dega utorang usalai na suruh apa ka pungala ta'ala taruh yukoro. Nah, suruh ka pungal ta'ala. Mesti lau jama, tapi kok giling mesti matu nyawaku. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam jok kamui. Waktu na makada iya, makadai Siti Hajar. Oh, najamin nak tu balik pungal ta'ala. Ya ko pungal ta'ala suruh ko. Lawan pale najamin nak tu pungal ta'ala. Tapi kuni tapi muncul lang atinna Siti Hajar tapi kodewa kareso digaga kapan nalalang itu angka keyakinan non naruh tapi cupe mopi pungalatala kasuruh ko salaika iya oh iya najamin nak tu balik pungalatala tapi kodega dewa kareso pikolalanna iya na tu ampai ipakareso Siti Hajar na degaga asele na apa okoro tapi ona ro aga na jama Siti Hajar waktu ni salai lari menrek bulu safa dengan harapan angka kapan matu padangkan lalu nalenga andre oh sila da matanga degaga na runtuk lari silok ko Bukit Marwah angka gamaro pole lautaro padangkap pole nang kabatuk malenga masih dakai ka masih nga nyawa jadi onar pungala ta'ala na jami nga tapi ko degau jama ayan ro na jama lari lo Bukit Safa lari lo ko Bukit Marwah de pagaga lari silok ko Bukit Safa lari lo ko Bukit Marwah kapitu sampai matakko sampai matakko de gagaya lengi. Di gagaya lengi. Maga mani napayaleng napalele mani rotapi okwalena. Puang. Pura nak makareso, pura nak masai. Lari-lari lo bulu lokko bulu rewa malalisu. Kapitu kak matakkola dan nak pura nak makareso puang. Tapi dia na jaji kota nai di malenga dalle kalipun ni rosan na alena na tapi kan pura na makare supuang tapi kota nai di malenga de gagawat di malenga kota nai di muncullah air Zamzam iya lenni magi na koro na sabak kalipun ni tepat na loko pungala ta'ala irwatu no naro nisa sama kada pungala ta'ala jami nga tapi ko degau jama jama no pale lari-lari no kemudian mengharap kepada makhluk angka gama padangkan boleh masih nggak nyawa padangkas siro nak dan lungi tanya siro pungala ta'ala ro jadi dinero mengingi mani mak jama lari-lari kecil masai
mengingi mengharap kepada makhluk, napasuni, dia nagaga harapan, dia gaga keyakinan kepada makhluk. Napatugan ka di makada, pura na makaresu pun, tapi kota nai di malenga, dia gaga wadding. Patuka kota nai di pun, dia gaga wadding, manrasa-rasai, tulungat kota nai di pun. Muncullah air Zam-Zam. Muncul Zam-Zam. Gangkan nami ko koro Zam-Zam na pasi na tepot-tepot na sara yo koro air Zam-Zam manca jibuni. Nigi si pulung air Zam-Zam. Angka ni manu-manu mak dape to koro poli ase makaleo yase. Angka padang kapoli rijang. Nai tayang kamanu-manu, karo manu-manu si pulung i lautan. Angka wayawana iro. Itu tanda-tanda pado mayro angka wayawana. Iya naro padang kangi mak depe. Tapi dia nih harap onaro. Apa makanya ditepuk na Siti Hajar pungala ta'ala mani bawang digaga kota ni di pung. Dia na harap iya padang kangi. Tapi pungala ta'ala mapasi di laku pungala ta'ala na pakedo atin na manu-manu isi pulung. Pungala ta'ala pakedo atin na padang kangi mak depe. Ang kapal pakon na ang kapal pabarik galong kesana. Kapal pengusaha galong ako Hajar. Aling nga uwemu wale kwanre. Masele ni. Sini nang kay pole masele manang kataro pakiang ang kataro anre ang kataro. Manca ni pengusaha ni. Pengusaha galon ni kalau makoko Ang kato padang kapuli lautan ni tatoy manu-manu makaleo yase na. Mat dape to. Ang kapali ako aling nga onramu cede monro na ako gangkana la ang kato na masele, ang kato na monro kuro kampungiro, gangkana cinampak na maroata na Mekka. Atir. Manca itaw sogi di Siti Hajar. Kaya waktu na yaling, waktu na mapasidi la ilaha illallah. Digaga sumpas sa ngadina pungala ta'ala. Digaga maringi dali sa ngadina pungala ta'ala. Digaga yung rimat danus sa ngadina pungala ta'ala. So gini jadi waktu nama pasik dia kero, okoniro turu pungala ta'ala. Kemudian selanjutnya saya keyakinan. Maka dia pungala ta'ala orang bertakwa itu tahu malade ini tahu kupung Allah Ta'ala napat tentu pung Allah Ta'ala onrok dalik na poliasi langi. Maka dia pung Allah Ta'ala wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Iko tahu iri pung Allah Ta'ala orang bertakwa itu poliasi langi dalik mutu. Amode nang kamu rekengi. Bahkan di ayat lain, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nigi malak dak mitau kupung Allah Ta'ala, angka persoalanna iselesaikan kupung Allah Ta'ala. Iretui dalle pole tenri sangka-sangka. Taliane makarisui na pole dalle na. Orang bertakwa. Ayo yang Cina. Angka pak kampung, toko kampung na matimpa mitay 40 meter iwa yawa, matimpa macalere. Kumilo malawe macalere matimpa. Sisan na tama kota naitay taw kota malawe nya ama pa ipilu bawa mi. Pilu bawa mi karangi masuni di pak kampung. Langsung lomali kerangok ko to ko naparewa kampon na nataro to ko temo napilu degaga na dito gawe na paunta na bawa mi apa de na guru jolo na ro maka magi nang kasaba nang kay pilu de na guru malibam mi karap pada modele napasa ko temo napilu degaga ngrewek kota podang ito kewe. Ito ke. Majakarang italinga. Di na pa, di rokaran na yan Nakadamaga ba mo pasang ina kada law pasa ko tembo pada mo dili na magil ga masu.
Maka de toke wah si sambu mema pa si bawe ase tangkie. Angka tangkin na ase. Si sambung itu kerange. Nah, ya kong kamu isa nero tangkiro, malomo tu masuk pula kerange. Makoto ri punga ta'ala ro. Dalle na tau mitau ri punga ta'ala ko ya ase tangkie. Ase tangkie. Mopek koe ganna karatta pasang ko de gaga wae na tangkie. Ya tomi tong ke tangkie mangari lo koe di. Makoto ni ro amopek koe ganna jama-jamatta kanja na tasat di jama-jamatta. Ya na capu okko pole langi de to na gaga. Kata woi maka kanja karana, maka kanja jamanna. Woi masolo dui Tapi de na tambai tangkie, de na tambai papa pole nero dalle poko pole asi langi Iya bamiro dalle na yalen memang ya pak angkame tu dalle na patentung pungala ta'ala. Nape si ratu 20 sone tampu ta na bagian ne pungala ta'ala dalle miko kue. Seko litre wae seko licak na warra De na wat di mati te ko de na lomana ngiro. Makanya waktu na kulino pak angkame mat dalle angkame mangisa na tangkie lengi letu okolinoe maka apa kanjaki karange makanja jamanna masolo duina. Tapi pas capu capu tuh Makanja perusahaan kita pabangkero bawang, capu isa na tangki. Makanja perusahaan makanja solo na dui apa makanja kerange, makanja jamange. Tapi nasabat capu ni sana, itikat to ni tahu Itarungkui. Tak mile-mile man dalen, tak cede-cede mani. Sini no masalah lebih kadere. Segilingan na. Ia ko talisa kimui tangkie amode nama kanja kerange. Macolok to. Baka mo karak buntu. Ko panomui tangkie na talisa kilimui. Lube. Lube macolok no. Jadi yang kata ude na gaga zaman na. Masolo dalle na. Magai apa mega mato dalle no ko tangkie. Di ka zaman na. Matinroy mangero, moto mangiro. Pura mangiro, tabak mamotoro. Tapi tau sogi ambok na. Alena nak cadik di. Alena nak cadik di. Mati ambok na, waris tunggal. Degaga karana, lube tangkin. Angka memat dalet nokro, masolo. Tapi yang kata tahu mau usaha kerang na pamigay kerang na subuh-subuh ngopi jadi dokonan rena apa melo menrek bulu sapa cani masoli cani ya komega cani runtuk sogi ki tangga sopi nano poli bulu lepas mak galung kerasir asara na pelisu manre palopi napa si materlo tasi maga sapa bale ya komega bale masoli mega dalle tangga bani pinalisu poli tasi cinampo pang istirahat jadi di sukonan rena menrek si bulu sapa cani lepa mak galung materro sapa bale asoso mero palatu makokoe de panasogi mega karana tapi cek dek mematomi tangkinna maka ina na pelu pungala ta'ala nasuruh ki pungala ta'ala maka da okolino aja na karata usaha tapi usaha kang ipenuhi rotang kiro lube mo tu apalagi kong kami mana kerang aga palisa nenye tangkiwi akade guruta angka 10 telu babanna dalle angka 10 telu babanna dalle ya kui rampi manengi satu di antaranya adalah doa papa simpo dalle itu tuh doa ya aja tamil sini milo doang muki sini na pak dongeng na tau mata pak itari mamaneng angka minatunda pungala ta'ala pak magai nah khawatirkan ina legaki masija na to jangan
Kiga sa to jangan, deni risap, kiga na punga latala, kiga pasuran na punga latala, kiga na cecep punga latala, to jangan na sana kumakiro. Nasabab migana dui, gang kana, ipandangin teman ni tahu maka dia pun aja dia jolo ya lekoi ko pa, den musi cocok. Jadi natundai, okoi matu suruga, sini na pak dongeng ina tarima na punga latala, ya ko dena leki okolino, ko suruga na leng. Doa. Engka bali bolaku, dena keresoi dalek na napole. Meromok nak kami bawa limanna, puang. Angkani ulu bembe, kani soko. Pu imang, imang iro bali bolaku. Nak kami di mana ba? Nak kami di mana? Angkani melo mak di pabukoi, ilisa ke kantona. Tanya ke dalek iro kan? Tanya ke dalek iro. Allah langat dalek doa. Jadi illo doang ni jolo napal lo galungnya. Aja ta masih milo doang illo doang ni jolo napal lo galungnya. Pak dongengnya palisa na tangki. Agapi termasuk takwa. Takwa. Mitau ripungan. Mitau ripungan Allah Ta'ala, orang bertakwa diberikan rezeki tidak disangka-sangka. Ini sangka-sangka. Katau di sisa gaduina melobot tinggi. Wah, peku balik. Maka dia benena loko darah yang kamu petu kapal lo kawat di tempat-tempat nai balu. Lo darah desi gaga matoa. Desi gaga matoa. Nrewa ya kan apa ipagaw na kade pungala tala tu bawa. Takuan ka makato-kato tanga dia gaga lokata. Perlu kak loka. Nakara dia gaga matoa. Nakata aja mata usapa. Nakara maloloy. Malolo usapa nakara angkas ka malolo siya ta sapa naka. Siagi ko darahmu alimana nga. Orang bertakwa kepada ia lengi dalek tan disangka-sangka. Dia tan disangka-sangka. Mana kalau kalolo nala aga nagorang iro. Akibu anjuroi. Ya sini no masalah malu. Orang bertakwa. Agapi salat sempajang palisa tangki tu sempajangnya sempajak duha. Sempajak 5 waktu mak berjama aku masih gie. Ni gini kita jaga sempajak 5 waktu na mak berjama aku masih gie. Yurfa'u an hudi kal aisi. Nalag ga ipung alatala acipikan atutungan linona. Puasa. Saum. Puasa termasuk palisa tangki. Tegare pa puasa. Ya nalamo ko masih gie pasti runtuk bepa. Mo de nak jama, ya nalamo masih gie buka. Taklim, mak guru. Tahu mak guru itu enggak tahu dalek na. Anak sekolah mak guru masih sekolah itu masih sekolah agama. Angka mana dalek na. Sini no masalah melebihi karena itu 10 telu. Kemudian yang ke-12 itu nikah. Mak bene. Ya kau angka kalolo dia mimin dalek na pak bene. Mak janji nabi tak makan itu mak bene masih pun dalek. Puri pak bene depa. Gaga. Nih kata soki gara-gara bini na tuh. Itu tidak muncul ya sabini 47. Sini no masalah lebih yang kader. Terakhir baru kerja. Terakhir kerja. Jadi pura mana pie? Pura pi mas sempanja, pura pi milo doang, pura pi masikiri, pura mana pi amalange, palisa tangki napa kilo majaman, napa pasak kerang. Penuh piro tangki dapat pasak kerang, insya Allah malomui dalle. Sini no masalah oleh karena mamagi-magi naringi pengalatala watangan, dari patugang kangi pasik di tepa iloko pengalatala, insya Allah malomui linoi yonroi menyamato matut tama suruh ke pamasina pengalatala. Amin ya rabbal alamin. Sekian demikianlah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.